ugiye kumbwira ahantu handitse ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana. Ugiye kumbwira ese ni ryari black ipika ni ryari white ipika? Okay, iyo hari izuba ryinshi white irapika. No. Ugiye ukunda wakiniye iby'abana ya kuri papa na mama. Wakundaga kuba iki? Wakundaga kuba papa. Wakundaga kuba papa? Yes. Guys, nanone twagarutse nanone turacyari muri GS Ruganda. Turacyari muri GS Ruganda. Ukuntu bari kugira umushinga ngo ni Ruganda. Byananiye kubifata urumva. GS Ruganda. Ese undi GS ni ibiki? Ni groupe scolaire cyangwa urwunge rw'amashuri. Umva rero nyine akanya tugiye kubaha akanya babazanye bo ubwabo nyine twumve tugiye kwinjoyinga ibibazo byabo. Ninde nikora nushaka yica. Hello guys, bakunzi banyurwa Family TV noneho ubu ngubu ngiye kwifatiyemo soso abaye agiye kunywa amazi reka nanjye mufashe. Salama. Amakuru yawe? Cyane meza cyane. Tugiye kubaza utubazo tw'ubwenge nyine kugira ngo twumve nimba dufityaye mu mutwe. Ugiye kumbwira amagambo arimo igihekane rya? Njya. I mean jya. Njya izi ntago mubwiye jya. Jya. Biramucanze? Njya. Ya jya. Njya. Njya. Ya biramucanze. Ya biragucanze. Ntago byacanze. Okay. Salam. Bakwita? Manyita Ndayisenga Isaac. Bamwita Ndayisenga Isaac akabari time kipa wano ku kigo. Ndayisenga Isaac. Haramutse gucitseho nk'inota rimwe cyangwa se isegonda rimwe ku isaha yawe. Bisaba ngombwa ko kandi gusona ukiri iwanyu wabigenza gute? Nkiri mu rugo se? Nyine urumva waba ukiri mu rugo nose wabigenza gute? Yasonira wa. So Isaac ujye ukunda kumva entertainment cyane. So Isaac ugiye kumbwira umuntu washizeho Primus Guma Superstar. Icyo rwose ndumva ari danje rwose. Noneho reka naho mworohereze neza. Ugiye kumbwira umuhanzi wa nyuma twaye Primus Guma Superstar. Umuhanzi wa nyuma? Nindera nawe biramucanze. Knowless. Uri seriye? Niko mbyumva tu. So guys, turacyakomezanya kubazanya utubazo reka negere noneho umwari. Bamwita umwari no umwari koko. Bakwita nguki? Amazina yanjye ni Grace igira neza. Grace igira neza. Grace, ujye kumva kiriya kiganiro bakita Kiss FM kunyuza indirimbo. Ujye byumva? Okay, kwa gatandatu numva Kiss hits new song. Okay. Ugiye kumbwira indirimbo ya Kensol yavuzemo Forget. Okay, ndakeka yitwa Quality. Wayita Quality? Uri serious? I'm not sure. So Grace, ujya gusenga? Yeah, ndasenga. Ugiye kumbwira ahantu handitse ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo mwize rutarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni muwe murongo? Okay, ni muri Yohana 3:16. Inshallah, aranshanze yinguye. So Grace, ugiye ukunda kwambara black and white? Okay, byambara hari igihe nyine ku rusengero biba ngombwa yuko hari igikorwa kiba none tukambara black and white. Ugiye kumbwira ese ni ryari black ipika ni ryari white ipika? Okay, iyo hari izuba ryinshi white irapika. No, ninjoro. White irapika noneho ku manywa black ikapika. No munyabwenge ntago nabyitaho. So guys, turahanga nk'abanyeshuri bagiye surugana tukumye kubasusurutsa munaseka munamwenyura. So nawe arimo kunseka nenda mubaza mu kanya kimwe cyayo. So reka nkurikizeho kuri hajya bakwita Ndabuko Jean Dodi. Ndabuko
Ndabuka ukunda kurya iki? ngewe nkunda kurya ibitera imbaraga Ko mbona undusha ubwanwa se. no kurya imisimburo indimu. So ndabuka ujya ukunda kureba football? Yes. So ugiye kumbwira umukinnyi watwaye Ballon d'Or. Watwaye Ballon d'Or mu no mwaka. Ninde? Yes. Yitwa Karim Benzema. Akinira iyi kipe? Real Madrid. Iheruka gukina ryari? Nawe sinzi umunsi ukinyiyeho akunze ko yatwaye Ballon d'Or uyu mwaka. So ndabuko ujya ukunda wakiniye iby'abana? Iby'abana? Ya kuriya papa na mama. Wakundaga kuba iki? Kundaga kuba papa. Wakundaga kuba papa? Yes. Utanga amafaranga? Ni nkaye mafaranga yize gukina iby'abana ukumva urayatanze ukumva urahombye? N'igiciro cy'ijana cyonyine. Igiciro cy'ijana cyonyine. So ndabuko ugiye kumbwira hariya kwa Makuza Peace Plaza mu mujyi urahazi. So iriya etage igizwe n'amafuro angahe? 5. Are you serious? Yes. Uri serious? Yes. Wagiyeyo? Yes. Ego. Barimo kunsina cyane. Guys, turacyakomeza nubwo hasigaye wanyuma inyuma y'uyu nguyu ndaza kubaza na wa wundi jye muba ngo hello guys. So nani ndaza kumubaza yindi akabazo kanyuma kabije kurundo mwari. Bakwita nde? Amazina yanjye ni Gasaro Kwizera Ketia. Ketia, ugeze ureba movie yitwaho Nikita? Oya. Ntago yize. Ugire basore buri koko? Yego. So ugiye kumbwira Ndimbati bamufunguye ku tariki ku saha ku munsi? Bamufungiye kuri tariki 13 hagati aho 12. Ako sinzi neza mnoshuba kabisa. Ugiye kumbwira ese Ndimbati afite abana? Cyangwa ni single? Afite abana. Umugore yitwa nde? Aga masine nyasi. Hello guys. So ugiye nongeye ko nawe kwa kibazo cyo mu masomo twiga. Mu masomo no twiga. Ugiye kumbwira muri physics ubwo no tugiye kujya. Urabona hari ukuntu speed bayigira. Speed y'imodoka. Ubashije gucreate sibyo? Speed y'imodoka. Washobora kugira n'iy'umuyaga se? Oya, ntago bishoboka. Ugiye kumbwira ni ikihe cyuma gipima umuriro? Thermometer. Mu yihe ndirimbo? Ya Kenny Soul na Philipita. So arakoze cyane guys, murakoze kuba mudukurikiye. Ariko hello guys, ari hello guys. Ndakeka ko nawe yakaza tukamubaza. Ayo wundi ufuza kumbaza ikibazo se? Umwe. None se agiye kuvuga ngo hello guys. Nyerago bumbaza ahubwo oya turakubaza nikora wambare kamwe konyine kamwe ariko kananira sawa so ukunda kurya izihe mbuto? Umuneke. Ufite boyfriend? Uramwihakanye? So iyo wisohokanye urabona wahita bavuga akantu k'agatarifu mu kuntu kamenu kamen. Amanso banana amanso gute? Amanso banana. Really? Yego. Tuwe kubireba cyangwa se ngo fruits byonyine? Oya hejuru amanso fruits then nese niryari cyeka kari banana? Niryari cyeka kari banana irimo? Nuko akariho nyine ibiri mu mafrui. So kubaza niko. Naho ndibuza kumbaza. Ndashaka kumubaza. Sawa no wambaza. Yakubaza Perezida w'Urusiya yavutse ku tariki kwezi kwa kangahe mu mwaka? Yatangiye kuyobora kiya gihugu cy'Urusiya mu mwaka? Mbajije Putin. Yatangiye kuyobora ureka nananye bagiye kunsenda. Yatangiye kuyobora mu mwaka aya nahundi se ariko nawe wagisubiza twumva cyananiye cyakunaniye. Yeah. Ngewe kumubwisha ukuri nawe nakize. Ngewe kumubwisha ukuri muri comment buradusubiza ubwo ngubwo nahundi se reka negere do mwari. Okay, here. Apana mu rusengero ariko. Okay, ndayizo nundi ntago heruka gusenga ya. Okay, nikora Imana ikubajije ngo saba icyo ushaka. Wayisaba iki? Nayisaba umwuka wo kuvuga. Kandi uri kuvuga? Nine still. Okay, ikindi. Ese nikora ni iki kintu wakoze mu buzima bwawe?
wakoreye umuntu wumva muhuye wamusaba imbabazi ni igiki? Guys, nigeze kugira girlfriend uri kumva namuciye inyuma ariko byarambaje still now ko naramuciye inyuma ariko ntabwo bikimbabaza. Nimumbaza impamvu so nta kandi Okay, nikora nyine niryari wiyumvishe yuko ufite impano yo kuba waba MC cyangwa waba umunyamakuru? undi nari nyifite ariko mbimenyeje mundi hello guys ari wonyine tugeranyeyo. Yeah. Nawe urifuza kumbaza barimo kumbaza ibibazo bikomeye muri comment mutwandikire nareke turebe. No musinyo ndajyayo njyewe. Ntari Ngiye nshaka kukubaza. nta kibazo. Perezida Publika. Perezida Publika. Iya bayita imbogo y'umunsi Perezida Publika. Yagiriyeho ryari? Sibyo? Perezida Publika. Perezida Publika. Okay, sawa. Yo ni imbogo y'umunsi. Yagiyeho ryari, sibyo? Kugeza ubu ngubu afite manda zingahe? Afite manda 5. Yagiriyeho ryari? Yagiyeho nyuma ya genocide maybe. Yanjye mbwira itariki. umwaka N'umwaka n'itariki. Nyine reka yabanze babwire. Yabanze nyamabwire. Umwaka ni nyuma ya Perezida Bizimungu Pasteur. Umwaka se 1900 ariko murambajije ako binsinze ni nkangaye mwamba se soso. Tanu kuri ni 0 ku 10 kuko nubwo uvuze ngo ni wone uyu mwaka basubyice kandi ngo ndi wa mbere mu kubaza nanjye. Uri uwa mbere none ukaba n'uwanyuma mu gusubiza. Ariko uri inyuma ya kamera nawe twamubaza se. Uri inyuma ya kamera none ni nka kurusha. Yeah, so guys kutambajije. Kankubaze nanjye. Uri umunyabwenge ndabizi. Imana ni iki? Imana ni njyewe. Aho uri Imana? Nsa nk'Imana. Wakubaza ngo Imana ni iki? Nese wakubaza ngo Imana isa gute wabisubiza gute? Njye Imana isa nanjye. Nanjye Imana njyewe. Oya ndakubajije ni iki? Ntabwo nkubajije ngo isa. Imana ni iki? Ijambo ry'Imana. Kandi ari ijambo nyine. Imana y'ubwayo nyiri ijambo ni iki? Muze kuza kuntabura rwose.